Uphenduke ihlaya uNgizwe Mchunu emva kokuba-ke achwenswe enye yamantombazane. Sanibonani kuphi nakuphi lapho unyakani lombuso njengamanje ukubingelelana-ke umathini lacebisa intombi zomgqomela amahlaka abanzi baqomela imali thiba sangoma sayensi kumuvule nayo ifice social ayitshena ngathi umntwana umuntu wanqomana nonkomba ukutshela wona lazi ngana kwethu ngoba usuku lakho lokuqala la ngicotha upressa wona-ke usubscribe button laphana ushare uphinde ucomment ukhulu nakho konke-ke uma usubscribe ayikho kumele-ke hamba kodwa-ke sisuke senzela ukuthi kube wena oqala uthole notification uma-ke sikufakela ividiyo ehamba phambili. Ungakhohlwa ukuthi uma ngabe uyithandela ividiyo yethu upressa laphana i-super thanks usithengele-ke u-10 rand online ukwazi-ke ukuthi uxhase iGuluva TV. Ingane zakwethu uphenduka ehlaya laphana-ke uNgizwe Mchunu bemtshela ukuthi-ke angithi bayakusukela amabetha alipheli iviki ungavunulela laphana-ke emva kokusabalala kwesithombe sakaNgizwe Mchunu lapho khona-ke egoqele undunankulu kaZulu lapho khona-ke kwase kuvela khona i-VN ithi hey alipheli iviki ungavunulile ubeke naye sephelelwa amazwi kodwa-ke kube sekucaca ukuthi-ke uya-understand ukuthi njengoba naye ehlele idalaphela abantu naye-ke bazobe bemdala ngaphandle kokumosha isikhathi sakho naye i-voice note. Alipheli iviki ungavunulile, cha ngangithi bayakusukela mfowethu. Azongidakela nomgodi wethu. Yazi mdala babani kanje. Mama kunye buqala fanele seshabe. Hawe shembe. Yo. Kwenza kanje. Hayi alipheli iviki ungavunulile ungafa.